Maya payabak po. At suta na po king kanam ng Domingo, ning kaya katampong pamagsadya, para king kaya katampong Mission Assembly. Daki na po ning kaya katampong kapag masusyan, king 500 years of Christianity. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, king Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan at testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman king Cruzada de Penitencia y Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mi pagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosya na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayong pa, ang po ng anak, ang po yung Espiritu Santo. Ang kami Kaniti pong kanam ng Aldo ning kaya katampong novena, ganakantala po din kaya katamong pong clergy o din kaya katamong kaparian, ang po ding may talaga po king karelang biye, may daon king karelang biye, king pamanyuyo king Santa Iglesia. Talaga tamo po. Kilag yun naging pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ang poing lugod, kambena ning kasalpantayanan, apig kalub na ning Joseph pa, at ning Ginong Jesucristo, mantabi kaya katamungan. Amen. Dapat ning kapanisyan, itangan po. Ginukon Diyos atib pa, sisisyan ko at pagbitkilan,
king mabaylog kong puso, ing pamikasala ko keka. Uling ikang Diyos ko at kayapan ay lanangga. At ulining palsitan da kan lakwas kisablang nano, tatanto kong matibe, enam yuman mikasala, king saop ning malmong grasya. At isakwil ko ing dalan ang makayuli king kasalanan. Yadwan ko naman ing kapatawaran mo, king sablang kasalanan ko. Pati na ing malagrasya mo, king pamanyuyo at pamalsinta kaya ka, kabang biye ko. Amen. Lukluk taong po at makirandam king amano ning Ginoo. Iba't king sulat ng San Pablo, kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Uli nito, pag nakako kaya ko, ing papanatilyan mong milalablab, itang kalam apig kalub, nin Diyos kaya ka, kanitang timpak kula, kimbuntok mo, ringgamat ko. Ing pigkalob nin Diyos kaya katamo, eya espiritu ning katolot yan. Nune espiritu nin kayo pa yan, lugod at pamamigil king sarili. Inya mo sapi kakarine, ing munye patutu king Ginoo. Ni mo ko sana pikakarine, ngining ako makasukol kong alang-alang kaya. Bagkus kambe ko, gampanan mo ing dake mo, king kasakitan alang-alang king mayap abalita. Manalig king sikanan apagkalub nin Diyos. Linigtas na katamo at inaos na katamo, king pamibiyebye banal, pauli ning nano pamang sarili ng dapat tamo. Nune pauli ning sarili ng paksa at grasya. Pigkalob na kikatamo iting grasya, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Kanita pang bayo migmula ing panahon. Dapat ngini, milantad na king panyatang ng Kristo Jesus, ake katamong talapagligtas. Siningtang na ing kamatayan, at lintad na king masala ing biye, at kailang kamatayan, king kapamilatan ning mayap abalita. At ako, mitolduan kong talapagbando, apostol, at talaturo na niting mayap abalita. At iti ing sangkan, inyadaralanan ko ingati ka niting panibayong kasakitan keni. Makanyan man, iti eko pikakarine. Uling balo ko, nung nino ing panaligan ko. Paniwalang kong matibe, king agyo ng ingatan ing sablang pigkatiwala na kanako, ang gakingaldo ita. Tuntun kang miyamas-amas king mayap a doktrina ng tiro ko keka. At ya inggawan mong uliran king pamanatili mo. Pamanatili mo king kasalpantayanan at lugod, at kimtam tamo king pangayagom tamo kang Kristo Jesus. Ipagkatiwalan kang mingat king metong abage, tutong mal, ingatan mo sana, iti, king kapamilataning sahop ning banal ay espiritu, ang makasaod kaya katamo. Amano ning Ginoo, Salamat King Diyos. talakad tamo po. Panalangin, itangan po. Pupurian at parangalan da ko, sasamban at pasalamatan da ko, Ginoo at Diyos mi. Ipaming malugod at maganaka. Uli ring mga ragul abage adepatan mo kaya kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan,
at tinggap mi ang timong regalo, 5 ng dalan na banwa, ing milabas. Ipanalangin mila ring pari. O Jesus, ipanalangin ko ring tapot at masigasig mong pari. Ring etapot at merimla mong pari. Ring pari mong susuyo keti at karing aliwang bansa. Karing mga laut alugol ning misyon. Ring matutukso mong pari. Ring magdili-dili at malungkot mong pari. Ring anak mong pari. Ring at matwa mong pari. Ring maghingaluming pari. Ring kaladwa, ring pari mo, king purgatorio. May git-dili, ipanibala ko lakya ka, ring paring mal ka na ako, ing paring may minyag ka na ako, ing paring may matawad ka ring kasalanan ko, ing paring sinimban ko misa, at pepakinabang ka na ako, king katawan at daya mo. Ring paring tinuro at minye kausukan ka na ako, ring sablang paring pikakautangan kong lob, king nanumang paralan. O Jesus, papanatilian mo langan malapit king puso mo, at bendisyonan mong lang labis-labis, king panahon iti, at king alanangga. Amen. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Virgen de los Remedios, San Jose, Beato Pedro Zuniga, manano na sana in Joseph pa, kambening anak, at ning banal na Espiritu, apepakit makanyan akaragol apakalulo, may puri at may parangalan niya, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Ngini po, luklok ta po at balikan tayo po ing making kapag masosyan tamo kitang banwang 2018. Ingka na mabanwa ning pamagsadya tamo para king 500 years of Christianity kedi bansa tamo, mi talagaya bilang Year of the Clergy and Consecrated Persons. Iti metong yang imbitasyon para akit tayang pasibayo ing kakatang pangadisipulo at misyon king kakatang komunidad Kristiyano. Metong yang masanting apamikatagon para maging tunay tamong balayan at alatuki at mituburan king kakatamong archdiocese. Ing tema tamo, renewed servant leaders for the new evangelization, metong yang panagkat para kareng leaders ning pisamban, klerikula man o laiko, para misasan metong tamo king kabanalan, king metong akatawa ng Kristo. King kakatamong kultura, ding kaparian at ding konsegradang tao, maragul lang instrumento ning kabanalan at para sa daring laiko para maging balayan amituburan. Aliwa-aliwa lang aktibidades ding merapat anyang 2018 para may bayo yang pasibayo, ing pamisip, pamipahulaga, pamanugali at pamibebeda rin kaya katang kaparian at konsegradang tao. Sabi dapin, renewed clergy for a renewed church. King ehemplo ning maya papastol, may la para maging servant leaders na magmalasakit lalo na kareng mitatawli, malalakwan at mangalati. Ing pekalarawan na may pili para kimbanwang iti, apin ing pamanos bitis ng Jesus kareng kayang apostoles. Ing implikasyon na niti at lula. Mumuna, ing lugod at pamikisan metong ng Jesus king iba, apin ing menulak kaya para misopan la ding taong makasalanan at mangailangan. Makanyanya naman ing motibasyon na dapat at siyo kareng kakatang puso, ing lugod at pamikasan metong tamo king Gino, maulaga at mumuna yang dili iti para makapagmalasakit at makasaop tamo naman kareng kapara tamong tao
lalo na para king misyon tamo, para mipabadalan niya ing yatong pigagalon tamo. Kadwa, ing pamanalakan ng Yesus para magsilbi karing apostoles, metong yang imbitasyon na magserbisyong ating kapakumbaban, gawan ing agyong gawan para misopan la deng tupang mi pagkatiwala kaya katamo. Makanyan mo naman, ing manalakaran para mamyesala, king kayapan, katutuan at kabanalan, libutan ning yatong dakal amaralumdum adalaranan. Katlo, ing pamanosbitis ng Yesus karang apostoles, medong yang impitasyon para itamo mo naman, mabiyasa tamong mipapanosbitis. Buri ng sabyan, misopan-sopan aliwa mo king kabanalan, nune patina para king ikasaplala ning yatong kekatang tuknangan. Ngayon nga iti, pangadi sopan at antabayanan tala ding kekatang pastol pisamban at ding sagradang tao, para maging tunay lang servants to the servants of the gospel, maging tunay lang alipan para karing alipan ning ebanghelyo. At sana king karelang mapagpakumbabang pamagserbisyo king balayan ning Diyos, king karelang kabanalan at king malasakit da karing mas mangailangan, maging inspirasyon la karing aliwang tao para makyabe king misyon ning pisambantamo. Abe-abe, agnanagnan, mipapanantabe, maging balayan tamong talatuki at mituburan. Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda rin kaya katang pansariling kapagnasan para kaniting misa. Iyabetala naman ding makatuki. Para po king kapasalamatan dari Jose Pepe Hizon, Jonah Sison, Chris and Rona Gomez and family, Fernando and Melinda Lising and family, Rolando Gonzalez. Para po king safe travel dari Joanna Marie Atienza at Meli Perez. Para po karing birthday blessing dari Father Rafael de la Cruz, Melinda Lising, Norma Ong, at Maureen Mangila. Para po karing kaladwa dari Domingo Senior and Junior, Erlinda, Natividad, Jacqueline, Crisanta, Angelita, Gaudencio Senior, Darrell, Rodrigo, June, Rainiel, Rafael, Dolores, Matias, Francisco, Renato, Marciana, Victoria, at Rector, at kareng eganaganang kaladwo, king purgatorio. Para po king kakatamong makabaldugan at mabiya kapag masusyan ning banal a misa, nung malyari po, makyabeta mo karing kanto, at makibat king masikantamong siwala. Ing magmisa tamo po kaniting oras, Reverend Father Dan Baul. Talakad tamo po.
ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo papamungan, balayan at talatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, ket ka ng pakayapan, ket kang palabungan, ket kang pabanalan, meamus kimie pamipatutu, meamus kimie pamanaral. O ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo papamungan, balayan at talatuki, balayan na mituburan, balayan na inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo, O Ginoo, ket ka ng pakayapan, ket kang palabungan, ket kang pabanalan. Makatipon tamo, king lagyan ng ampon ng anak, ampon ng banal espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin, Mayapayabak po kay kayungan, maya payabak po among, king Ebanghelyo kaniting Domingo, Ibartimeo, anyang umening payaos at kutnan ning Ginoo, balo ng tambing ing kayang kayaduanan at kapagnasan. Kaniting banalamisa, kukotnan nakatamo naman ning malugod a Dios. Karing katamong kayaduanan at kapagnasan. Tamo marining sambit lantala kayarete. Uling tutuyang malugod kay katamo. Itamong anak na. Karing panahon anong nukarin pegdodan tayo. Ingga na ka ng Diyos. Anyawaran tamo, ingkayang kapatawaran. Iagkastangin ing miyag nanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kinisip amanot dapat at mayaliwang kakulangan. Uli nito ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilang Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king be alang angga. Amen. Cristo
Manalangin tamo. O mabiyaming Diyos, tunay kang malapit kaya kami, karing tulamit pagsalbat. Ipagkaloob mo kaya kami ring mataning kasalpantayanan, ating lugod manakit king misyon, abinye mo kaya kami king biye, ing tetagan at grasyang ganap kaniti. Pagkaluban mo king sapat, apanimanman manakit, king pamangailangan ding taong daraing, king kaplas ning lubda, o king kataymikan daralan kasakitan, banayat at mikarela, ing pakayap mong lunos at pakadulo, at atayid milang papunta keka. Itihan niya doon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamasang ibat, king libro ning Propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo, dalit kayong masaya para king Israel, ing piyakamaragol dili karing bansa. Dalit kayo karing kanta ning kayarian. Linigtas na larin ng Ginoo, ring memalen na. Kinabos na larin sa belang mitagan. Iyuli ko lang ibat king norting labwad, at tipunan ibat karing sikoti ning yato. Datang lang kaya bera ding bulag at pili. Ding mabuktot at ding malapit ng mga anak. Muli lang ang metong amaragul a bansa. Kikiyakla datang din taong kanakong pinili. Manalangin la kabang kakulang tatarian. Tarian ko la karing sibol ning danum, karing patag adalan, banelang magsakab. Uling antikong tatang para king Israel, at ing Ibrahim yung kanakong pangani. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Makapagmulala yung depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem. Balamu maninap kami mo. Sasagakgak kami at daralit king tulami. Makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Kanita ngarang may nga mano ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo karela, binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala, ing depat na para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Minawak sanang pasibayo o Ginoo, anting danum mababiyan ning uran, karing mga langing ilog. Diatang menangi sa inyang tatanamla, sukat lang magsaya, ngining pupupula. Makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Diatang tatangis kabang daralanda imbining itanamda, magbarik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupul. Makapagmulala ing depat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kaming emunano. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ing balang matas a saserdote, mapipiliya, ibat karing kalupa ng tao, at mitutulduan niyang sumuyo king Diyos para karela. Midadaw niyang ayin at sakripisyo para karing kasalanan. Antinaning ya mismo at inyang miyayaliwang kainan, malyari yang makirame, karing alang balo, at karing milisya king dalan. Pauli na ning ya mismo may naya, kailangan niya namang midawon sakripisyo, emo para karing kasalanan daring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Ing dangalan a maging matas a saserdote, na malyaring kuwanan ning ninuman, king sarili namong kaburian.
Ing Diyos, yaing mamawus kaya, antimo ing pangayawus ng aaron. Makanyan mo naman ni Kristo, e nabinye king sarili na ing dangalan, maging matas a saserdote. Nune tinggap na itiking Diyos, as sinabi kayo. Ika ing kanakong anak, kingaldoy ti, meging ipamuko. Sasabihan na naman king aliwang dake ning kasulatan. Maging saserdote ka kapilanman, agpang king pangasaserdote ng Melkisedek. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po'ing mayap ang balita. Kristong kaya katang talapagligtas, pinawi na ing kamatayan, at pigdala na katang biye kapamilatan ning kayang ebanghelyo. Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamipasya king may pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang mama ko ni Erico Jesus Cambera ding alagad na, ampon ding dakal a tao, ing metong lalaking bulag, Bartimeo, anak ng Timeo, makalukluk yang magpalimos lelena ning dalan. Inyang dimdam na king Jesus ning Nazaret, lalabas siya, migmulayang kinulisak nga na, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Binawal de ring dakal at inutos da king manaimik ya. Dapot lalo ng sikan ing siwala na ngana, anak ng David, malunos ka kanako. Tinok nang iya, Jesus, at sinabi na, awsan ye. Inya inaos de ing bulag, magsaya ka nga rakeya, talakad ka, uling payaos na ka. Belog sene ning bulag ing kayang balabal, palukso yang tinalakad at linapit kang Esos. Kitang ng Esos kaya, nano ing buri mong daptan ko keka, nga nang may kibat ning bulag, maestro, buri ko manakit ko sanang pasibayo. Nga ng Esos, dale makona ka, uli na ning kasal pantayanan mo, kinayap ka. Kanita mo rin, may nakit ya, at tikyan ni Esos, king dalan. Kalugur akong kapatad, ing may pabalita, ning yakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Pasibayo po, maya pa abak kay kongan. Aga na ka kay Agnes,
metong karing seseming anak king munting tahanan ning Nazaret. Metong po karing seseming atin kapansanan. Special child dia, i Agnes, alia manakit. Dapot kayan tabi miya, king pamanyese, kareng abe ng anak. Ing tutu, katumbas siyang adwa o atlong staff i Agnes, king kayang sipagan at king kayang gelingan. Daigne pa, ing metong ataong tutong manakit, bistaman atin yang kapansanan, dapot ali meging sumbagal iti, man ali makasaop, karing kalupa ng anak, king may sabing institusyon. Lalong-lalo na itang bengi, uling limitado na po rin kaya kaming staff and personnel, masakit pong mantun caregivers at nurses, i Agnes po, iya ing kayantabeda, ding caregiver at ding nurse, mag-duty, ustong bengi, karing anak ababay. Kami migaga na ka, karetang papalitan na lampin, i Agnes, yan ang bala karela. At iti, agagawa ng masalese, uling manyaman king lubna. Sabi ko pin, bistaman at tiniyang kapansanan. Antiking makanyan tayo sigurong alarawan, ing ebanghelyo, kaniting Domingo. Makapatungkulya, king metong alalaking atin pong kapansanan, Bartimeo. At makapatungkol yan naman iti, nung makanano ning pepakayap, ning Gino, king kayang kapansanan. Sabi na nitang abasa ko, Bartimeus was not only cured of his blindness, but more importantly, he allowed himself to be enlightened by Jesus. So iya mo kabud me ulo, king kayang kapansanan, nune miri na niyang kamalinawan, king kayang kapilubluban at kaisipan, uling king ebanghelyo, adimdamtamo king katatawlian, maging talatukine, maging alagad ning Ginoo, angga king kamatayan. So he was not only cured of his blindness, but more importantly, he allowed himself to be enlightened by Jesus. So emo po external, nune ing pe kamaulagang dili, internal healing, ing tinggap na iba't king ginutamong Jesucristo. Atlong maulagang bagay, magsilbi tamong bakalan, king ebanghelyo. Munang dili, Bartimeo, alayang sinayang oras. Anyang mi padalan niya kaya Ingino. Bartimeus seized the opportunity when it presented itself to Jesus. King Ebanghelyong dimdamtamo, anyang umenang damdaman, nadadala niyang Ginoo, kinuli sakyang masikan, anak ng David, malunos ka kanako. Na po akakit, daramdaman namo, nadadala niyang Ginoo. At anyang panamdaman na atsune king malapit ang Ginoo, king wane pansin iti, kapamilatan ning kulisak. Anak ng David,
malunos ka kanako. At anyang umedeng bawalan, lalo ng pekasikan, ing kayang kulisak. Eya po, mila ko gana. Nune, mas lalo yang migpursige. He was not disappointed. Bistaman binawal de, pinigil de, patok nangande, mas lalo ng pekasikan ing kayang kulisak. Ang gana anyang damdaman ne ning ginutamong Esukristo. King Ebanghelyo nga na tinok ng Yesus at sinabi na, awsan iye. Oy tana ing umpisa. Anyang akwane pansin ing Ginoo kapamilatan ning masikan akulisak. Emo minsan nune aduang beses. Ning kay itamo agad tamong milalako gana. Agad tamong susuko. Agad tamong magtampo. Potang misa na yaos. Kibat ingapong Ginoo. Agad tanang milalako gana. Agad tanang tatabog. Agad tanang tutok nang. At sabihan tamo, neman makiramdam ingapong Ginoo. Huling neman binye ing kanakong kayadwanan. Mabilis tamong sumuko. Mabilis tamong magtampo. Makanyan ing tuturo ng Bartimeo kaya katamo. Nung tamo mi pakibatanan, mas lalo tamong sikanan, lakasan, ing kaya katamong gulisak, ing kaya katamong kapanyausan, ing kaya katamong panalangin, kingapong Ginoo. Tuknang at tuknang yamurin at sabihan na awsaniye me kakeni. Kailangan makanyan tamo po. Matibe ing kakatamong kapanaligan king Dios. Tamo pa'y siralog. Nung agad makibat ingapong Ginoo. Karing anyawaran tamo. Pota, susubukan na kamo. Kalupa ng Bartimeo. Pota, mas buri na kang damdaman kulisak masikan. Nung tutupin seryoso ingke kang kayadwanan. Oy ni po ing mumuna ng tuturo kay katamo ning Ebanghelyo. Alata mo sanang sasayangan oras apami katagon. Ban kanita makalapit tamo king apong Ginoo. At ipagkalob na kay katamo ing kayadwanan tamo. Kadua, Bartimeo balo ng tambing ing burina. Balo ng tambing ing burina. He knew exactly what he wanted. Anyang kutnan ning Ginoo, nano ing burimong gawan ko keka. Agad pekibat na, Maestro, bisa ko pong manakit pasibayo. I want to see. Diretso. Ala nang paligoy-ligoy pa. Ningkay kasi anak katamo karakal sa sabyan. Anak katamo karakal pitaid-taid. O tetamo sabyan diretso. Among marine ko po. Ot marine ka.
wari nga pong Ginoo, ing penibatan at panibatan ning biye. Ing penibatan at panibatan ning sablang grasya. Wari nga pong Ginoo ing tatangtamo. Wari itamong anak na. Ot marine ka, ot mikakuno ka, king pamanyawad kaya. Agad mong sabyan, diretso, kami kakuno, kanong nano-nano, pitahid-tahid pa, sabyan mong diretso kaya, ing buri mong anyaduan. At masa ka, na nga pong Ginoo, tutuyang malugod, tutuyang maganaka, kaya katamong anak na. Kayo pong sablang pengari keni, nung ating kayong akarapat, ding anak yo, bayula pamanyad, ibiyeyo na, inganya duwanda, makandiyan. Makanyan yan naman nga pong Ginoo. Nung magsilbi mo, agyang tamo manyawad, ibiye nakikatamo yung kayaduan ng tamo. Mas lalo ng ibiye. Nung damdaman na mismo kay katamo. Nung nanong burita mo. Wari dakal kay katamo, mas maswelo la. Potang mamiela. Itang sabyan ding burida. O nanong buri mo. Kas na mo. Aro, Diyos ko. Nino pong mikiburi kaya kayong kas? Aro, marine ko pa kanyan Kas na mo. Mas masantingitan At ikang mami mas matula ka. Potang sasabyan na ning didinan mo ing burina. Nakamisip pa. Uling bahalo mo, oy ni talaga ing pagnasan na. Makanyan niya naman nga pong Ginoo kay katamo kaluguran kong kapatad, maswelo ya. Potang sabyan tamong dare tiyan kaya, nung nano ing burita mo. Among imposible po, among masakit po. Kanino ka manyad? Kinga pong Ginoo. Ying migla lang, king sablang bage, akakit at akakit. Agyang imposible kaya ka, alang imposible kaya. Agyang masakit kaya ka, mayan kaya. Kaya pinpotang manyawad tamo, diretso. Kailangan balo tamo nung naning burita mo. Ulinging apong Ginoo, tutuyang maganaka, karing balang metong kaya katamo. Katlo at katataulian. Ibartimeo, tikyan ing Ginoo, ang gaking dalan papunta Jerusalem. Tikyan ing Ginoo, ang gaking dalan papunta Jerusalem. He followed Jesus on the road to Jerusalem. Pepakit na ing kayang kapasalamatan kapamilatan ning pamanuki king Ginoo. And he became a fearless follower, a faithful disciple of Jesus, ready to share whatever fate awaited Jesus in Jerusalem. Nano ya po ing buri ng sabyan ning dalan papunta Jerusalem, iti po mga baldugan yang dalan papunta king kamatayan. Because Jesus in Jerusalem, He will die. King Jerusalem, karin niya mate. At angga karin, tikyan ng Bartimeo. Neng kay itamo, lilisya tamo, king dalan, ning kasakitan. At tamo po tang kanawan. Tuki ko keka nung ala kong mabaya ta problema. Ali, makanyan. Kailangan ning kaya katamong pamanuki nga pong Ginoo. Makasadya tamong magkasakit at mate. Kalupa na. Mo po tang manyaman. Mo po tang alang problema. Mo po tang alang karamdaman. Ali,
lalong-lalo na king oras ning kalipitan, ning kasakitan, karintamo mas lalong apakit, ingke katamong tapat apamanuki keya. Ningkay ding aliwa, potang misasakitan nala, gugulot la, mamatras la. Na ako mag-serve. Ala naman malalyari. Kalambat ko nang mag-serve. Makanyan pamuri ning BME. Alaya pong penga kung mayan abye, inga pong Ginoo, karing susuyo at tutuki kaya. Kailangan po tang tinukita mo kaya makasadya tamong magkasakit, makasadya tamong mate. King kamatayan karintamo magsilbing apakit, ingke katamong tutong pamanuki kaya. Ngini pong panahon ning COVID, ngini pong panahon ning kasakitan, mas lalo tamo po sanang magpursige. Atuki kaya, sumuyo kaya, at makanyan mo naman karing kapara tamong tao. Makanyan ing sukat ng depatan Bartimeo king Ebanghelyo. Kutang, makasadya tamong isakripisyo, inge gana-gana, maging ing bietamo, alang-alang king tapat tamong pamanuki, king Ginoo. Iti sanang kutang, mipakibatan niyang masalese, karing puso tamo. Amen. Talakad tamo po at umetamong pasyag ingke katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ibang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso-Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta sa banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. Kalugurang kong kapatad, manalangin tamo kang Isus, ape pasubli king panimanman ning bulag, ban kambe na akit tamo, ing pamangailangan daring kikatang kapatad. Nga tamong manalangin Ginoo, ding mataring sabla makalawe lake kang mitmong kapanayan. Ginu, ding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Ginu, lawan mo ring mataning anak ami bubuklat king bie. Lawan mo ring matang mitmong kapanaligan, karing sasalpan tayo, king kaya kang pahintungol, at katmuan mo king kaya kang sala, nga tamong manalangin. Ginu, ding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ing saya, ring matang biyasang lugod. Lawan mo ring matang milakoning ning, pauli ning sama, ding bigo, nga tamong manalangin. Ginu, ding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ring malungkot dang mata, ring daralan kasakitan. Lawan mo ring matarang alangbiye, ding bulag, nga tamong manalangin. Ginu, ding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ding mata, ring alanang pagasang sinuko king biye. Lawan mo ingapi karing mata, ring manatiling magkapilit, nga tamong manalangin. Ginu, ding mataring sabla, makalawe laki kang mitmong kapanayan. Lawan mo ring matang makapiyak,
karing kaparang tao. Lawan mo ring matarang sasageselwa, ring magpaldas, para karing karelang pakamalan. Nga tamong manalangin. Ginuding mataring sabla, makalawel akyakang mitmong kapanayan. Adwan tamo pong ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, ibuklat mo ring mataning kekang balayan, ding karelang gamat, ding karelang puso, banlawende iting yato king lugod, at anti ing keka, o ginumi manggaman king alang angga. Amen. Reta pong makasadyang mag-offer, pwede na lang pong muntaking libutan. Puri ka, Ginoong Diyos, ning neto sikluban, ulining kekang kayapan, tinggap biyaing tinape, ayang pangmikeka, tinape bungani gabun. Mipuri aing Diyos, kapilanman, ulining kayang kayapan. Ibietala kaya lingaing dingga matamu, ning kekasang sablang dapat at kapag nasan. Mipuri ka, mipuri ka, o Ginoong Diyos, ekang kayapan. Tinggap niya itingala, ala kibat kari ubas. Mipuri aing Diyos, kapilanman, ulining kayang kayapan. Ibietala kaya lingaing dingga matamu, ning kekatang sablang dapat at kapag nasan. Mipuri ka, o Ginoong Diyos, ekang kayapan. Tinggap biyaing tinape, tinape bungani gabun. Mipuri aing Diyos, kapilanman, ulining kayang kayapan. Ibietala kaya lingaing dingga matamu, ning kekatang sablang dapat at kapag nasan. Talakad lang. Ibietala kaya. Manalangin kay kapatad, banding kako at kay kayong daon, matanggap la, arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kaya lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo retingain, ay ang pangmi at bustan mong ingkekeng kasuywan, pagdala na king tula at ligaya. Ipagkalumiti,
king kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka yat antimuri, nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat-dapat at matuli. Tunepin karapat-dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso-Kristong ginome. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye, kinabos mo kami king alang kapupusan a kamatayan. At inaos mo kami king ligaya, aginawa kay kaming laing pinili, suging saserdosyo, banal na balayan, balen ay iniwi, numan ka rin papasyag mila, ring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami ibat king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Uli nita, kambering sablang kora ring angel ka rin banwa, daralit ming kay kang ligaya, lain makyabi alang tuknang babiya kapuryan kay ka, at ngaming kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, banal tayo maya. Ito'y ay magwag, ito'y ay yakong, tingkit ang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Mangyaring daratang, king lagyunan ing Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Hosana, Hosana, king kakatas kataasan. Tunay kapin banalo ipay, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginoming Jesu-Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinampe, at pasalamat yake ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan ye iti, ikongan at kanadye, iting kanakong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, at binyaning kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, ban kita mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. O Ginoo, alabang ligtas niyato, king kapamilatan ning krus mo, at mga subling nebye mo, kinabos mo kami. Inyang ini gaganakan biyo ipa, ing kamantayan at pamanyubli ng may biyaning anak mo, daraon biya kaya iting tinampi ning biye, ating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan na dahil ng Kristo,
tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco aki kaming Papa, i Florentino aki kaming Arsobispo, i Pasiano inki kaming Arsobispo emerito, ringke kaming kapatid religyoso at religyosa at ding sablang pari. Ganakan mula naman ning kapatid ming pepaynawan at maninayang subling biye at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabi ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kayabi ng San Jose akay ang pakamala na esposo, ring apostol at ding sablang santo at santa, lalong-lalo na Santa Monica, aki kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Esokristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang totoo, kagom ning Banal Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Nano, ing burita mo. Nano, ing kapag nasanta mo. Sabianta mo, king kikatang maganakang ipa. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon may, ban king kasaupaning kang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Esokristong kaya kaming talapangabos. O Ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nanilawin ming kasalpantayanan din kaya kang iglesia, at pamayapan men pon bilugan ang pangking kaburian mo, ikang mabibiat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sang parati kaya kayo. At kaya ka antimurin. Idake tayo po ing kapayapan, karing balang kapatad tamo. Kapayapan, kapayapan.
Kalugura kong kapatad niyo'y Kristo, ing Kordero ng Diyos. Niyo'y milalako king kasalanan ng mento yato. Mapalad la ring mayawos king ampunan ng Kordero. Ginoo ako matampang tanggap ako. Dapat iagkas maing amano mo, kumayap na ako. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Virgen Maria. Kaya ka in Diyos penibala ning anak ng bugtong. Kaya ka i Maria, binili na yung kapanaligan na. Kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao. Juan a San Jose,
Kaya kami mo naman, ipakit mo'y metong kang ipa, at tayran mo kami kindaklat nimbiye. Aduan mo para kaya kami ingrasyo, pakalulu, ampong sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po, o mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at mekamateno karing dakalataw. Aduan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ing antabayanan mo lo, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lo ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at amo, karetang bakunang tutong makaligtas kanitang sakit. Makasalikot, at bukod mong para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paboreng meya, kaniting sakit. Ipanalangin mi loretang miyawan no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusana pisawili ingaklis mikeka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Ginoo, idala mo king ang kaganapan kilubding puso mi, ing pamakinabang apakisuluan mi kaniting sakramento. Manano na sanang iting pamagmasusi, mi kabunga karing biyemi, itianya duan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Ing Ginoo manatili kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo, ing Iba, ating anak, ating banal ay Espiritu. Ing misa mi daone, ume kayo at maglakad, king dalan ning kabanalan. Salamat, King Diyos.
Salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang king katatawlian, tango kami Ginoo, king miso mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mison para king Ginoo. Arapan tamoing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. King lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapan. Harapan, amoy masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Tango kami Ginoo, king mission mo. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kahabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya abera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing sinod o sinodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bagay king pisamban. Dapat iting Synod on Synodality, betong yang makapasabaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tam, malibat king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paramingo ning Pebrero banwang 2022, at katana katamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tam, nung ka rin, itamo ang timang metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo, king miyayliwang kararaptanan. Ing mumulang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo,
ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ang kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung ka rin ding volunteers or stewards panimunande impamilibayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman impamangawa king metong nga Facebook show ng Archdiocese. Uno ka rin magipagsalita at makiramdam ko kay kayo kabang igugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiyagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocesan website, karen darat ang ayaldo. Kalugarang kong kapatid, kukumbiran da kayungan, na makiyagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan, king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatama, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga nuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami arapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyon. Ika mong bukod, talatay. Abayan mo kami, mamaleka ka rin puso mi. Amen. Itipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G.